Što? Možete li nam se predstaviti? Ja sam Marija Šorša, dramska pedagoginja, radim u Teatru Tirena i u Zagrebačkom kazalištu mladih. Odakle ljubav prema dramskoj pedagogiji? Pa vjerujem da je to došlo vrlo spontano, zato što sam mislim da sam bila 5. razred osnovne kad sam krenula na dramsku u Zagrebačko kazalište mladih i onda sam naprosto godinama išla kao polaznica i onda sam u nekom trenutku počela hospitirati i počela i voditi svoje dramske grupe u Teatru Tirena, a kasnije u Zagrebačkom kazalištu mladih. Prvi ste put u školi medijske kulture, kakvi su dojmovi? Pa evo drugi dan je, ali za sad su odlični, imam dobru grupu, čini mi se atmosfera da je općenito dobra, za sad mi se jako sviđa. Možete li nam se predstaviti? Ja sam Zdravka Strmečki, radim u 3. osnovnoj školi Varaždin i eto, već 20 godina radim u osnovnoj školi, a drugi put sam ovdje sad u školi medijske kulture od prošle godine. Kako to da ste se odlučili baš za radionicu dramske pedagogije? Meni su sve radionice odlične i zapravo se ne može pogriješiti što god da se odabere, ali ova mi je nekako u ovom trenutku možda najpotrebnija za posao, jer u školi vodim dramsku scensku skupinu i imam osjećaj da tu se još jako puno treba i može i mora naučiti i puna sam dojmova, dobivam puno toga već za drugi dan i super mi je tu. Možete li nam se predstaviti? Ja sam Lidija Vukalović, učiteljica razredne nastave i hrvatskog jezika. Radim u razrednoj nastavi i od samih početaka u školi vodim dramsku scensku grupu. Osim toga, u razredu imam 2 djece u inkluzivnom obrazovanju, tako da i ta djeca se mogu jako dobro afirmirati unutar dramsko-scenske grupe i postići također rezultate. Ovo je štik. Što? Štrik. Ovo je štok. Što? Štok.